buhle bakho ke se kolona kolora ha ke kolona lo mamela ho ke FM o tsontso o tshore ya ai tsheletso ena ngo thanda kuze ya ke re tlo le shemele tsemene re tlo le hora ya tsano ho bona hore ke ne tlo ha ile le shemele le tsano re tlo le hora ena ya bohlano ke tla ke buisane le moetsi wa rona tsa tsenela la ka jeno ke Sise the poet mona le tina ya monate impumelelo jalo o tla tlo motsebe hantle hore Sise the poet na le ke mang o tswa o kae o entse eng ena re buisana le Brian o la hlalosa hore na ke mothabadileng e leng a sebetsa ka torontse modimo kwana empa la ka tsetsa hore tsena ke rateng re ke mmino ha re tloha hore Sise yena o hlabe ke ntse ka nyelo wa hore a lo ithuta mohlomong ka bo itseng ha ka bona ba ka tsetsa hore mmino ke ntho ya ka ke re go tsela shebele le hlano fa le hora e hlano ke le tsiyana go re ke amohele moeti wa rona hello Sise hello Asianda le kae ke se bona kae re teng ke dumedise ba mamedi ko hae ke dumedise le wena le batho kaofela ke tla re go ba kutlwile a o ntumedisa ke tla re go ba kutlwile a go bolelle Sise ke mang nna ntse ke tsebang gore Sise o tswa ka mane ka Dalfo ke motho ya binang o dilemo tse 30 ona ke na sekolo a re ke ka motho ona le ntho e balletseng o tsebise ntho tse hlahileng Sise ke mfana ko Balfour ke holetse teng and then ka tsamaya ka KZN ke lo bala human resource and ke sebeditse diplekeng tse ngata but because like ho bohloko re tso seng o ye mosebetsing o sa thaba I ended up deciding for it. Let me just do what I love, which was poetry. I started with poetry because into nentse from school. And then I met with this producer of mine, 70 DT. And then I started going back to singing because at school I used to sing. So right now I'm doing both. It's like Yabina, and then I can also do poetry. Ola balla human resource wa be wa qeta wa graduate empa o tsebile ona le 12 years hore wena mo tsaya ratang poetry mmino nna le hobane o no o ya mono ntshwenye ne o tsebang hore ha ino o sebeletsa ka le la matsatsi ke nana hore ho batho kaofela like it's very important hore o try o secure a future with arts it's not really guaranteed hore you'll make it. So if you've got a backup plan like your qualifications, it's very easy for you have something to fall back on if it doesn't work or on whatever talent that you have. That's why it's very important nowadays to go to school, get the paper or the education that you need, and then you can pursue your talent afterwards, so that you know that if everything goes wrong with your talent, you have something to fall back on. ona le pampiri ya hore ena e tlo msebeletsa wa tsa ke ntse ka bo mo hore ke re wena ha ino msebeletsa ke batla hore o hlalosetse mo mamedi hore la o badile ha ona hore pampiri eno ha ino msebeletsa ka le la matsatsi ke tla o bulela mamadi ka selemo sa 2017 o lanta singile ile a tsetsa ka singile o go hlalosetse hore singile eno na ebe ditso la yona ine le nthaile la yona singileo batho ba kile ba amohela ka matsoho a mofuto lebitso la yona ne le Uzongikhumbula. It was just a poem of which I featured Vic Du Soul on it. That poem, it talks about a heartbreak that I went through because nona le ngwanyana o mongwe ne ke batlile ke monyana, and then she broke my heart, and then I went to studio because that's the only way I know how to express myself. I went to studio and then I recorded that song. But because there's so many people that can relate to heartbreak, it did very well. Because on YouTube currently it's standing on 91k views, which is 91,000 views. Jalo ola hawa bua le ena ola ke na ka studio fela wa dina wa ntshantse ne ka studio sa hawena wa ka poet. No, I did speak to her, but because if like there's nothing you can do. So the only thing you can do is just to accept the situation and then try to find ways to heal.
one of my ways of trying to heal was to go back to studio and like take everything, whatever I felt inside of me, like take it down on a paper and then record it in a studio format, so that everyone that is going through the same thing that I'm going through can actually relate to that. Yeah, right now, yeah. Hey. Yeah, I would think mo tsok na leng yena no. Nka se ra kuba akere hona jwale go na le bomna kwethu, so o ka etsala o re o be second wife, we might never know. Yeah. Kgatela pele o la bina o le mong. Hona jwale ke bona hore o collaborate-ile le motho o bina ena ya hao ya Impumelelo. O go mpolelle ka Impumelelo hore le ntho e ntseng ke qeta hore o collaborate le motho ena. Na ile ke eng? Hobaneng o nkile qeta ho collaborate le motho o collaborate le yena? Like where I stay, there's a lot of amapiano producers. So I've been trying to find the style that would actually fit with my singing. So I've recorded a couple of songs, but they didn't really like reach to the point where I wanted to reach until I met this guy. His name is Mshizi. So this guy actually gave me this beat a few months ago. I listened to it and then I fell in love with the beat. But because we all know that we all struggling like as upcoming artists, we all wanna succeed one day. We all wanna make it in the music industry. I decided to write a song based on that experience that I wanna make it. I wanna be successful like everybody else. So I've been trying to like find motivation until I went to the studio, and then this one time when I got there, Katola, the friend of mine in 70, the one that actually encouraged me to sing. So he recorded a song, and then I was listening to that song, and then I was like, no, I need to record something. And then I gave him the beat, and then that's how it all started. Pele re ya pineng ya hao re kwala ka pina ya hao. Mohlomong album e tlo tswaneng hape di-handles tsa hao di re eng ho di-social media platforms? For now, I'm not planning to release any album, but I'm sure going to release an EP, which is a mini album, pretty soon. But because of the industry is very open because of Amapiano, I'm going to release an EP based on the Amapiano genre. So you can find me on all the social media platforms. Go Facebook kiteng, which is Sihle the Poet, Mara the Poet waka ki DA, Sihle DA Poet, and then on TikTok, on Instagram and Twitter, it's Sihle_DA _ poet. Thank you for your time. Let's listen to your song Impumelelo. Wishing you nothing but the best when it comes to the industry and life in general. All right, thanks for it. Thank you, Sihle. Thanks a lot. Sihle the Poet. Onali Chizo. Sino ki Impumelelo sebeletse ke ho tla tsama metsotso ke ena batho ba babedi minute meraro re kweletse hora ya 5 ha re go tla bulela tshela mo ya sa hao dinela nna ke tla go ntse bule go go phelang go go fam